Dash, bwana Bayo. Huku ni nyumbani na mjisikie mko karibu sana. Na niko na shukrani sana kwa kuja kuongea nasi, kupatia nguvu kwa maombi sauti hizi kwa nasi. So nawakaribisha kusikia kwa nyumbani na tuko na furaha hata tukiwaona hivyo kwa ile nguvu mnakupatia kama familia. Tunashukuru sana. Mungu awabariki sana. Ile nimetoka tunaishi na bibi yangu mwenye ametuaga, na niko na mtoto wangu hapa, niko tu kama wawili kama wapata. So ndio watoto wangu nilikuwa tunaishi nao huku na mama yao, na mama wako strong. So hawataongea kwa leo. So for now nawakaribisha na asanteni sana.